Idem prema od Mediterana do, znači da probamo do Grand Hotela, da vidimo ima li igde ikog. Znači, za sada je pusto, radovi na obali su u toku, tako da u svakom slučaju more divno, mirno, za ne poverovati i toplo. I toplo, tako da stvarno ok. Čekaj da pomerimo ovu. A da, nije nam ni to rješenje. Gde da pomeri? Ne znam, nije. Neka je gore. Tako da, sličica. Znači, pustara u Neumu, a vreme divno. Vreme, za verovali ili ne, more toplo. Do sad nijedan dan nisam propustio, znači jedino dan kad sam došao tad nisam, znači 1. novembra se nisam kupao, nisam silazio do mora, ali znači 2., 3., 4., 5., 6., 7. svaki dan ok. U sezoni čini mi se da nije tako, u sezoni manje iskoristim. Tad mi se i ne silazi gužva, vriska, cika, dreka. Ovde sad po ovom vremenu i kad nema što da se radi u krajnjoj liniji, totalno, znači pustara, ne znam čovjek šta će sa sobom. Sedim na terasi, ispijam kafe, duvanjem, bolje da siđem da vole malo. Tako da koristim ovo divno vreme. Da vidimo situaciju na plaži Grand Hotela. Za sada nismo ni jednog prolaznika sreli. Pa sad vidjet ćemo. Mnogo mi kloparaju ove papuče, morat ću neke druge da nađem. Ali dobro, bar mogu koraci da se prebroje koliko sam koraka napravio. Tako da mirno, tiho, toplo. Malo mi kao drhti ruka, a? Težak mi je ovaj telefon, a još nabio i torbu na rame. Dobro. Stepenice prema Mimozi, ulici Mimoza. Znači, polako se približavamo svetioniku. Moguće da će tamo na plaži Grand Hotela biti par ljudi koji pecaju, do sada je uglavnom tako bilo. Sad vidjet ćemo. Jeste. Dakle, svetionik. I ovo, dakle, ću morati da izbacim iz rečnika. Mnogo ga ponavljam. Ležaljke napakovane. Do sledeće sezone, najverovatnije. Ovdje izgleda pozatvarano sve. Možda i nije sve, vidjet ćemo. Dakle, kao što sam i rekao, ljudi pecaju. I to je to. A na samoj plaži pustar. Dakle,
Trabakul restoran radi. Zanimljivo. Ovdje su podmlađene palme. Ali evo, dakle, pusto. Evo, koliko sam prešao od Mediterano restorančića pa skroz do Komodo restorana Komodore. I sem onih par ljudi što pecaju, nešto nismo vidjeli da ima nekog. Na tamo u daljini jedna ženica, ne znam da li će kamera uopšte uspjeti da je snimi prilično daleko. I jedan gospodin nešto trese već šta radi. Evo kod restorana Komodore prazno, ni stolova nema. Dakle, završavamo ovu 6-minutnu turu.